Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe aka ni akanya keza ko kubikora. Nyamuneka ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Sangiza abandi ibiganiro byacu, nawo ni umusada ukomeye cyane. Muri kano kanya rero amakuru yacu aribanda ku kiganiro M23 yagiranye n'abamenyesha amakuru ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3. Ni ikiganiro cyabereye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko ubutegetsi bwa Congo bwashyize amananiza mu biganiro byahuzaga uyu mutwe wa M23 n'intumwa za Kinshasa. Ni ibiganiro bibera i Doha mu gihugu cya Katari. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru, umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa yavuze yuko ubutegetsi bwa Congo bwanze gusinya yuko agahenge kagaruka mu burasirazuba bwa Congo. Benjamin Mbonimpa yavuze yuko ikintu cya mbere cyagombaga gukorwa ari uko M23 n'ubutegetsi bwa Congo bagombaga gusinya yuko bahagaritse imirwano. Ibingibi ngo ubutegetsi bwa Congo bwarabyanze, ndetse intumwa za Kinshasa zazanye amananiza menshi muri bino biganiro byaberaga i Doha mu gihugu cya Katari. M23 rero ikavuga yuko ubutegetsi bwa Congo bwagaragaje ko nta bushake bufite mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru kandi M23 yavuze yuko intumwa zari zahagarariye ubutegetsi bwa Congo ari abantu bameze nk'amabandi badafite impapuro zibemerera guhagararira ubutegetsi bwa Congo. Ngo ni abantu bazaga bakicara bakamera nk'abatanga ibitekerezo ariko baterekana ordre de mission. Ngo nta kintu cyerekana ko ari ubutegetsi bwa Congo bwari bwabarungitse i Doha muri Katari. Ibingibi rero nabyo ngo byatumye M23 ikemanga ubuziranenge ndetse n'ububasha bano bantu bahagarariye ubutegetsi bwa Congo baba bafite mu gihe baterekana ordre de mission, cyangwa se ngo bagaragaze ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyerekana yuko bahagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru, M23 yavuze yuko mu gihe cyose ubutegetsi bwa Congo bwakomeza kwinangira, nta kabuza M23 yoyo izakomeza gukoresha uruhembe rw'umuheto mu gukemura ibibazo bigaragara mu buseruko bwa Congo. Icyagaragaye nuko ibiganiro byabereye i Doha muri Katari ntacyo byagezeho. Habaye ukutumvikana gukomeye cyane, ndetse ubutegetsi bwa Congo ngo bwagiye bubeshya abantu buvuga yuko M23 hari ibyo bumvikanye kandi ntabyo. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru cyabereye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma, M23 yavuze yuko idashobora kuva mu bice yigaruriye. Ibyo ngibyo ngo ni ibintu rwose bitaganirwaho. M23 yavuze yuko ubutegetsi bwa Congo niba burota yuko buzavana M23 mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ibingibi ngo byaba ari ukwigiza nkana, ndetse ngo baba barimo kurota ku manywa y'ihangu. Ibiganiro bya Doha biragaragara yuko byaba birimo kugonga urukuta. Impande zombi zirimo kuganira, biragaragara yuko zirimo guheza inguni. Ubutegetsi bwa Congo buragaragaza yuko budashaka kuganira na zino nyeshyamba.
biribonekeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Katari baba barimo guhatira M23 n'ubutegetsi bwa Congo kuganira, kandi izi mpande zishyamiranye muri Congo ubwazo zidashaka kuganira. Abihweza ivya politike barabona yuko ubutegetsi bwa Congo bwahatiwe kuganira na zino nyeshyamba, ariko Congo nayo ikabyemera itabishaka, ndetse ikaba irimo gushyira amananiza muri bino biganiro bya Doha muri Katari. Nyuma yaho M23 ibonye ko ubutegetsi bwa Congo burimo kuzana amananiza, ku munsi w'ejo M23 nayo yagaragaje ingingo zigera ku 8 ubutegetsi bwa Congo bugomba kubanza gukora. Ni ibintu 8 ubutegetsi bwa Congo bugomba kubanza gukemura, maze bagakomeza ibiganiro idoha mu gihugu cya Katari. Mu gihe ngo bitakorwa, nta kabuza M23 nayo ntabwo yiteguye kumvikana n'ubutegetsi bwa Congo. Muri bino bintu M23 isaba harimo kuba ubutegetsi bwa Congo bugomba kurekura imfungwa zirenga 700 bafunze babagiriza gukorana na M23. Aba banywanyi ba M23 ngo bagomba kurekurwa vuba na bwangu. Ikindi nuko M23 yasabye yuko amabanki yose akorera mu mujyi wa Goma agomba gufungurwa. Reka mbibutse ko nyuma y'ako M23 ifashe umujyi wa Goma, amabanki yose yakoreraga mu mujyi wa Goma yarafunzwe. Ubutegetsi bwa Congo bwategetse aya mabanki gufunga. Banke Centrale ya Congo yategetse ko aya mabanki afungwa, ndetse abari bafite imari yabo muri aya mabanki mu mujyi wa Goma bakomeje gutakamba bavuga yuko barimo kwicwa n'ubukene, mu gihe amafaranga yabo arimo kuborera muri za banki mu mujyi wa Goma. M23 rero ikavuga ko ubutegetsi bwa Congo bugomba gufungura aya mabanki vuba na bwangu. Ikindi M23 isaba nuko ibihano byafatiwe abarwanyi ba M23 ndetse n'abayobozi ba M23 harimo za mandadare bashyiriweho n'ubutegetsi bwa Congo bigomba kuvanwaho ako kanya. Reka mbibutse ko abategetsi bakuru ba M23 barimo uwitwa General Sultani Makenga, barimo Bwana Koloneye Nanga, barimo Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi. Aba bose bafatiwe ibihano n'ubutegetsi bwa Congo, ndetse ubutegetsi bwa Congo bwabashyiriyeho impapuro zo kubata muri yombi. Ibingibi rero M23 ikavuga ko bigomba guhita bivanwaho vuba na bwangu. Ikindi M23 isaba nuko havanwaho amategeko ndetse n'ingingo zatowe n'inteko ishinga amategeko ya Congo zemerera ubutegetsi bwa Congo kutagirana ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Murabyibuka ko inteko ishinga amategeko yavuze yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba, ndetse inteko ishinga amategeko ya Congo yatoye ingingo ivuga yuko ubutegetsi bwa Congo butagomba kuganira na M23. Mu gihe rero ubutegetsi bwaba burimo kuganira na M23 ngo ni ibintu bitubahirije amategeko ndetse bitemewe n'amategeko ya Congo, kuko inteko ishinga amategeko yamaze gutora itegeko rivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba, ndetse ko ubutegetsi bwa Congo butagomba kuganira nabo. Kugira ngo baganire rero M23 irasaba yuko iri tegeko ryatowe hatorwa irindi tegeko riritesha agaciro. Ikindi kintu M23 isaba ubutegetsi bwa Congo nuko Perezida Tshisekedi ajya ku mugaragaro akavuga yuko yemera ibiganiro bya Doha, akavuga yuko ubutegetsi bwa Congo burimo kuganira na M23. Kugeza ubu ngubu ntabwo Tshisekedi mu kanwa kiwe aravuga yuko ubutegetsi bwa Congo burimo kuganira n'abarwanyi ba M23. M23 rero ikavuga yuko bigaragara yuko Tshisekedi atemera ibi biganiro, ndetse ko ubutegetsi bwa Congo burimo kubikora nko kubihatirwa.
ngo Tshisekedi agomba gutangaza ku mugaragaro yuko yemera ibi biganiro bya Doha. Ngizo rero ingingo zikomakomeye ziri mu byo M23 isaba ubutegetsi bwa Congo mbere yuko ibiganiro bikomeza i Doha mu gihugu cya Qatar. Amasoko yacu yizewe mu butegetsi bwa Congo avuga yuko Tshisekedi atiteguye rwose kwemerera M23 ibyo irimo gusaba, ndetse amakuru yizewe atugeraho yemeza ko impande zombi zirimo kwitegura intambara. Iby'ibiganiro bya Doha rwose ngo bigiye kugonga urukuta, ngo nta mishyikirano igomba kubaho hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Congo, ahubwo abantu nibitegura intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Congo. FARDC imaze iminsi irimo gutegura abasirikare bayo, M23 nayo imaze iminsi irimo kwinjiza abasirikare benshi. Nta kabuza rero intambara ikomeye igiye gusubukura mu buseruko bwa Congo.